Bwansu bw'omu Gusii. Rituko niri ichumwa nchumurigire na ukoli bonandonsi ya sobereta se marogoba ya bono chinga kichingo kuwaligania semesa ya mangana maya nyarego kumanyigati ya retu abereto kuwaligania kurose mambi ya lingentambe weka chinsi chikabano chia bono marogobe kero yaragire ense yemo ime ya Afrika ya moja stariki kumna isana na mumutinyo kenda omwaka bwechiri bubere na meronge bere nebere na mange abere kago kolekana nyara bono muri bwa Kenya kwanza na abachumbe bonse nigo baumberani ase ensemelia Naivasha bakora wa nomurayi wense William Samuel Ruto abwasabagandezo kwanira mange anenenchira bago chikoyeria ligo liryo gwakanire kadi ya NHIF koro chimisano uhoika chimisato naboiga umuswati yo mogatigati umuchubusongo nigo bonaseri tukolia rero abaga koibero umwana oye no musani oye ejogotebekana buna nigata muno umwana yo gochia ensemelia ya Nairobi ayo amo nenda mango mwancho murigeria isaranso ikenkomanya senchira yo Joshua Uta niga kwaliganiria somo nwemanyererio retirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Sananso ikibono nkumunyu nchumurigiriko chaka kuruwa ensemelia yo gembo himeye kaunti ya Kisii chinga kichubura ibwayo yo kabero mo governor we kaunti ya Kisii James Ongwae ni gari getiko ne kibone nsemo yo gembo nkabero municipality egentono na bogeta ikiranete bono gati ya minyukuruwa enseme yo gembo ni gobaburde serikali ya Soirabisi inse ya Simba arati kone kyo gembo ngokorwero municipality buna konyora babikiremero beli habori tanganyo muri keitobene Josephat Amisi norbo chirwa senchira yoboikerano Omochibo gembo ngati yemechi emekoro anene ime county ya Kisii oyogotoka separa ikurwa omocho Kisii boigo ekoenda guchia ansensemo ya Kilgoris bono niga bonchoreria bomocho ibo gembo bayeganirie serikali ya county ya Kisii enyareko bage koikirania eire nyarito ko bekoliera abamenyi na bonchoreria bensemeyo ngomocho no chikoba go koimokiwa aneno nyareko bogo ikira ansekerengo kiria ke municipality ngoro Joseph Nyabonyi ko gembo market ya tebimna jere kwewe municipality na ikontonyi ganyirete municipality yere tugekogera ngojere kotokonya no gembo yaito iga bana basomete batabwati kende bakokora iri baje kotokonya gabo tamale tengo kucheni kirimo kwa kurogembo market kuonda monu yechinyanya ana tona mwako sengentu bana municipality ngojere gaiga etonyi ganyirete chire ito gembo ega rebe muna totwara marigiti kokobeka dukayakemo ntoka na chichiro chinde kuoyi. Majina ni Onesmus Museti, nafanya biashara huko Gembo. Tulikuwa tunaomba county iharakishe municipality. Aboncheri aboigo nigo bamentire ngobu yambororo bonge anenekere omuchoyena nyarakobogo koimukiwa ekerengo kiae. Kwete ya chagite kare mono keretera kire no nyuguki lakini one twari gusaba muna gwasoire ikero geke okini ogembo ebo municipality omonene ebinte binge bikorukuru naroko bigocha gaiga chikarati kirege nto chianga ebiasi chinyanya na intuto betoko igoki rindo gembo emuke tatunda ngo sabe county ito ya Kisii ora yuna kwa change watu wanga sheba na biashara waiga wakabate tunyale ko entrance biashara entonces coño eso porque me voy que ya veo ya veo tocoña ese biashara que una cosa que andar en porque me voy a buscar bono nigo bayeganirie serikali ya county ya Kisii anene isio botenere bwaye omo governor Simbarati nyareko bakoenekia nganeno nyareko bakoenana libaga lya bene gochia ase omocho yo bwogembo toto osaba mwabano itu Simbarati akora bwango atwe municipal yeito ara burende to kaenda ne biashara bira gare ne chiri itabengare ngabacheni otoka bura omo governor ito Simba ekere mwarenge Simbarati
ekerarenge kwerende campaign na totebeti na yatwerere mu kwerende mu kidogo lakini rende na tebete ne wenete gocha muna mapema ke ekonye nini yeitoga ige town yeito yogembo tutaitene ne itware municipality antogo gete sobuga twa chora somu ske mugabano ito simbarati ekine egere 92 ina matunda twa akenya wetera town yene nkoro sana 92 tutaiteki Kuripotera Ndizi TV kure county ya Kisii Literane Josephat Amis. Biamuno omurikyo itobene Josephat Amis yasoroboti rwa senjira yobo ikirano gotigananire Josephat Amis totigare imeye county ya Kisii goikansemeri ya gesieka abo asebono muswati omwanyaraga koibero mwana ye gatigati yomocho bosongo muswati yugo bali nano mosani ye gali kurugesieka gocha imeyo muchobo songo abwaso musubati oyanyaraga komutigero umwana musani oyoye na komotebitiga minyoke sobo aire meziga bwatamu na bande babere chinsemo kya suneka maega yoka suneka na kwirana ime ye muchobo songo iganyoro musubati oliatigero umwana otamire ochire ase gotebakana buna ni gata magochi Nairobi egento getiga tokobo muichano gocha somo musubati oyo oroboti oru asenchira yobwikirano Umusubati Rose kwambokani gaichanire asokoboro kumwana oyo mumurabo emyaka ebere oyogote abuna umusani yeko ruange na boye nero muibera umwana yeko ruagatigati yo muchobo songo ekera mutigero umwana yo elia akoba abande babere gocha sobo Rose nigare kuro boye aike sobo aira nagende ongina koro sama gitanguru kurosi kwambuka nari kurupirinya kwa nari bota abana batatu ne wari ngene musani ne kurinya kwa naboto abana batatu ne bituru musani no ndainti ko mwana saiga igase buri sine bukoro tonje manyora na tinanyo ndai korengana na Rose nigagote abuna omusubatu y'umusani yaserie tabosibori Nairobi aregochia korendo mubori ya motigero umwana aike suneka amanye koirana goche town area mwera ndiyo mwana yemaiga ya bosibori komote ebuna konyora tarangi ya gochi Nairobi igari koenda Nairobi gochi chinsa chia mugaso nyakwa nare korungwa nasibe nyakwa mbwana suneka se imu manyete mboye ndamanyete mburi yasaga gochi erata nyeru bya guchi mwana ya mama kana erata lirote batige natwe ko nere na bosi ante otaliro yamo niga motigero mwana sense moyo gosonere bikoroto korengana yo mubwichi bundi bali bagosone bikoroto niga ko rabuna na mane Rose na tigo mwana ya makegano musubati onde ase korende makega ya yo musubati yo tigero mwana arokana ga kogenda segari ya mona kolina egali gochia Nairobi Samarete ngoro kwa vanisikiao ero mwakirange stekia ngamyoko yo musubati yo mote ngatigara ikebi ntoka oirana yo ndombo teba ngatiga amoka goja mote yambwatiga ego nega go Nairobi na sinyunga ngali kya komobe musubati ori nega aria ogena Nairobi oteba ka goja mubwati ono chire otagira oteba nga mwana nalenge no mwana oyo oyo musote karali nega aria ndano mwana uyikwara yaga no mwana oyo magega ya Rose koirana niga kera machoro bosibori tayo mwana tayo nkenale gochi mayo chukanduka bamu tere kwa mutigiro mwana womoke o mwana bwo imyaka 13 omakebe omusani yona kyakro bosco so bono maitso sabe nkunyako aiga na imukesa bari go kasobo bosibori imeya marani ase kenyero kya mwaki bagende asogo tumuke kamera ya bobisi nagani kumanyangina bosibori na kyagoteba ngina na mumuro mwa bosibori batema kumwakera bosibori esimi korende bosibori tabwatete ase chinsa chinke bosibori bwate simi asate abune erta chieti na mwana oyo maiga yogotema na gokwana na Rose nigo bosibori anachesimi ngina boigo ni gamenta buna omusubati Rose na bosibori asemambi ya lero mbarokana baleamo anato kuruchi nabona gaigwishaka ne kwa kale goji ngakwa ende kwene goji muso cyaje kwa Nairobi nabona nyabasire para bo baganya nabasiki abantu ambako bako mangana abantu baberemba bwa nyo ndiyo yabwa tesimi ngo twanyore kene ngaingi ono goji ingi bona ngai mwali goji Nairobi kwa bana yamba na teiga akero koira bana babermino ani sei
Nigo yatigarige tandawiri lichibutera toka aiga rosini gagoteba na mutigira bosibori omwana korende bosibori asenchire yesimini nigakana tatigairi mwana korende gokwana na rosi ya maseyemo iga kubutore simi omwana natoke gose Vincent Onyancha, Ndizi TV. Kotikana norobo chirbo mwancho muligiria sogo sira ku mwana ni gotogo sogo ikasense mende maiga yomoro biryo CBC ko ndeka kubwatanze chinsem wono murayibwense ni gago chiko chore tax force se committee eyogo chiko sangerie birengere korwa saba Kenya bonsi igoro yomoro biryo CBC no chiko gendererigwa gose ni gogo chikwa ko isiko mulike tondemo Steven Namange. Etara Ndizi TV ni oto kiasense mo ya Pink Premier Academy gatete school chirichi bwato morobiro yo OCBC monomona abana be myakemeke koru grade 1 gweka grade 4 andake komanya andake morobiro yo OCBC na kioko genderigwa se school eye. Kwa hakika tuna embrace CBC na tunaona ya kwamba imeweza kutusaidia sana. Kitambo wanafunzi wangeweza kujua kusoma wakifika grade ya 5 kuendelea. Lakini tangia wakati CBC iliingia, watoto wetu wanaanza kujua kusoma wakiwa katika eneo chekechea. CBC helps learners nurture their skills and talents. In my opinion, it helps us know all about our talents and people really enjoy that. We've established and we have enhanced all the materials that are required in CBC. For example, we have the projects which are going on countrywide. We've done them. Okurero kwaruru kwana kibuna abali babanene bechi skuru mono chirichi bwato murubiro yo OCBC mbali kwa bakoa abayiboli omusiko molito ese biribiganiri ase omurobelio yo. Kwa hiyo wazazi wao wanaona gharama kwa sababu ya shule ambazo zinawanyanyasa. Unapata kuna vitu ambavyo vinahitajika lakini upande wa shule wanaachia wazazi majukumu yote. Hiyo ndio inafanya wazazi wanafenyika hadi inafika wakati sasa wanaona CBC kama mzigo. Buna nchoyo mo bwo mwibuli obwato mwana uri CBC. Last month ngaka na cheka na aka na chibesa after naende wiki ya mo mwana otomiru chibesa gocha kokoreke gobo mane. Usinywa neba no bisi ori kire serikali. Otomiru omwana ase wiki ya mo ngayo ko chibesa cyo wakano. Kando nabwo omwana yombegete sukuru ngwakana koru igongwakana koru school fees na kana breakfast paka lunch yakuri ase school naende kwa mana konyorangwa goetere CBC ye omwa epe school fees ya mentire amage na yengoko abana bato mugochaka bone gentu agumineke nga CBC ye ne biasara kusene sukuru pakenyama omuntu akobor just paka ngoko skuzie gobor goje ruwe sukuru omwana oyo no mwakanirete ranchi bono ne biasara byachakire gwetera CBC serikali etware gosabirigereria maganaje. Tusichukue CBC tuweze kuweka kama njia ya kupitia kunyanyasa wazazi wetu. Ikiwa kunayo mahitaji ambayo tunahitaji tuweze kuita wazazi, tuweze kuelewana na wao na pia kabla ya kuwaita tuweze kuangalia gharama. Kama gharama iko juu, sisi kama shule tunaweza ingilia kati tuone gharama iko hivi. Shule inaweza chukua upande gani, ndiposa wazazi pia wanaweza kuchukua upande mwingine, ndiposa tuweze kusaidiana ili gharama isiende wazazi. Chinga checho ni serikali ya sabiru kwene kivuna chisukuru ngonya chireni veganeiri kwene kivuna mulebere ngo gendera senchira yobo toereru debintu biribiganeiri konyara kobororo asa chinga kibiganeiri. Masomo wamewekewa ni nyingi. Kwa mfano hizo the subjects ziko nyingi of which wakati mwingine unapata watoto wanakuwa overloaded na subjects. Kwa hivyo ningependa kuhimiza serikali wanapoendelea kuangalia msimu wa CBC, hii masomo ya CBC waweze kumerge zile subjects kwamba ziweze kukua kidogo ama chache yenye watoto wanaweza nakili vizuri. Maiga yoko sangana abwatani ao barengati ya Bible abalimu abwatani vechi skuru amone serikali ko reporter getaseni kia Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven.
Biyamono omuliki itobene ndemo Stevena soroboti rwa sinchira yobo ikiranu go tigana nerendemo Stevena go ikasoroboti ronde bono maige skuru go sie kwa setamu ya kabere abara ibecho kansan bayigo na borokia kurochi skuru aoni go barobo semya go cyasa bayibole kane kibunanko balenda bara abana babo anachinga kichi gabale inka asogoteba omwana mu muromuliki tokurose county ya Nyamira jobuma ange noroboti rwa sinchira yobo ikiranu aborokigwa korwase chisukuru mbarwa ogosemya gochiasa aborokigwa na baiboli ase omotimoko oyo omoke more especially bali bagochikokora amatemu omorandia omonene gwekanise yu Reverend Peterson Nduko nasemya abaiboli goika abana babo ange nakobasemya igoro yechimbwa chingia unabachira senkagaria wikatorore nkibagwenete bakore egere mbagenda siko ya masomo ebintu byabere binge munabona kinyasore cyabere roro ebintu mbire bakobeka munwa bakoria ebintu no birabasariye amasomo so parents tulenda abana baitu egekoera abana bogocha gotokonya myaka igocha ense muyende omorandia Dennis Misati nagikeria engana sabana babire bagoeita nagosaba abaiboli ko bategerera naborokigwa gokwana ase babwate obokongu rero igankorra turu omwana orwe skuru ochicha bweng'enda oyondo ochicha onywe esumo abaiboli mbabwen abana abegento batagete no gotegererwa igo baganete banyora omonto ase bakobeka amang'ana abo gekoera nkonyora namba bwate emechando yabo na barobwo omorai bw'abasa Steve Osire nasemia abaiboli korokia abana obwanchani asenchera endongere abana bamise timono ngekuruku obwanchani lakini obwanchani obonare ko ganinga bambo manyebu yambwanchani kibo bwenta ko abana babo ekogara mbabancha enchera yoko basiria korinde baba obwanchani asoko baikange na gotegerere emechando babwate na endongere abana bamise timono ngekuruku obwanchani lakini obwanchani obonare ko ganinga bambo manyebu yambwanchani kibo bwenta ko abana babo ekogara mbabancha enchera yoko basiria korinde baba obwanchani asoko baikange na gotegerere emechando babwate na aboroki gwambasemi gwakoba abaigweri na kobwatesia abaibori elinde bachiko babantu beng'encho ase obogima na abana abamwachire chiruza bono digani abana baria umanyete namba mbare positive ensema ya masomo ekero abana bakwegerigubuya nigo bakoba abogosemeria ase obogima bwa mambia kurwase kanisa ya Nyasaye ya Masosa county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Biyamono omuliki itobene Job Maangi kurwase county ya Nyamira gotigara sorogongo rwa Gusii kumulekere meye county ya Kisii abonchire bali babwate mebagani imeye county ya Kisii bono nigo bamoganire mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kane kibuna nkonyera bali chileses chiabo asenchira yobwango na boigo aserigo lirigiya asenchire mo yokonyara kogendere no bonchire bwabo obagenderete imeyo mu cyobosongo kone ngana baroni go batebire buna maiga yogo kuno monone ndwali na bego nebinyi ya COVID-19 nigo bonchire bwabo aseme bagani rokane gokina asabaganira mangane chileses koligerigwa ase obwango Samaria tangoro kwa bansomanya boga nomo kachi wo Kisii County ndino monya biashara section ya hoteliers industry njebunango kwa nagane secretary to the county level section ya hoteliers Rika traders Kisii County ntue una abanyabiashara twaroriro bakongwa si biashara byeito ya Gusii especially asabanta be hotel ya industries monyo litanga ni corona ya chete kira gatonyora tukaba togo sieke biashara pi tukasieka muntu tabwa tinje ndoko kora tabwa tino abana gusikura nyumba because gusieka kuri twasiekete igoro ya corona kolende nyasao twanchire na ende twa igoire biashara bya jakire kopiki ake kolende tuetera se asibona tuetera se challenge chinyinga se county yeito especially chirese stokoboligwa chinyinge chirese chiabe chikoto sumbwa no twaye gusaba serikali yenyu mugabano ito Mr. Simba otokonya ase section ya licensing
egero wamo na isito sireses chibereses yayemo una wono mwesimio my governor no manya tenga chireses chire chinyinge tugwate chireses korwa ya single business permit, Rika business permit, public health, NEMA na echinde korwa chinyinge korwa national government. Ichi chionse chitoroja so common mwananchi oli okore biashara ya hoteliers industry. Wo mugabana ito twagusaba mono onyare guti harmonize eberese sia yemo alieta tobere getira sabantu bali tugwakana jirese anene mono naona ya naragira tingaki ende togera tukabeke kina asense mo ya high court ekikegenda tabakabono tutaranyora amachiwa maya kurende to expect new administration ya soire na biko nyarago kurigeria magania ito no tutagete egere biasara byo tokonye county ito tenye develop twakane revenue kulingana na bantu bansu bagwakana eliera friendly to develop county. Na isiko ya Gusii na ryagendete gukorekana ni gobono abajumbe kurwa sensemeli ya Kenya kwanza baumeranire sensemo ya Naivasha somejeke abo matukabere bakoragwa no murai bwenso muske Ruto ni gobono batebiro bwate amange baguchikoligereria anene sensemeli ya yebunge konenga nabajumba abuni bachikoligereria mange gati yabo nenchira baguchikokeya ogwakanira kadi ya NHIF kurwa shilingi 500 goika shilingi 10 isato nabo igomba chikoligereria ensemo yobo chenu nabo igokoligereria okonyora wechinyomba chianse gati ya agenda chiri babegete ensemo bakorawa no murai bwense William Samuel Ruto niganyarega kwa bolia abajumbe bali abo muboli bwa Kenya kwanza kwaneke bunanko bwatirana baraso wikirania mange ali babete bakulie chiira chingaki chechikambini chiabo asobochori waeta. I want to promise you that this is one plan that is a must do for us. It will create millions of jobs for our young people. It will sort out for us our challenge of housing. Many people are living in deplorable conditions in slums and other informal settlements. They are paying 3,000 to 5,000, sometimes 6,000 shillings in houses that have no toilet, that have no water, that have no electricity. We can give those people a decent house where they will pay the same 5,000 in terms of mortgage and be able to own the house further down the road. We will be requiring you to do some adjustments on the law so that we can implement that plan. We will be taking you through our universal health coverage plan so that you also understand what we need to do so that we can actualize the commitment we made to the people of Kenya on matters to do with universal health coverage. How are we going to make it 300 shillings for the lowest category? Good people, we have no option but to change this country, and we are the people who are going to change it. We are going to take you through our agriculture plan so that we also agree on the interventions that are necessary. We have agreed as a government that we are not going to be subsidizing consumption. Na boigogo tigana no komera na kwa babunge aso moboli wa Kenya kwanza ni gochinga kicho wana babunge kurwa sensemeli ya Azimio wane Kenya boigo baumira na sensemeli ya Machakos anawo kuandra bokori wa bajumbe ba Azimio ase bunge bakora wono murewe kama kia ODM Raila Odinga amoja boigo oikirano na Martha Karua ni go bate ambachi ko enekia aso gostira kwa Azimio ase bunge ngoikirani wakole kyandege 10. Very delighted to talk to our newly elected members of parliament, and I'm equally very happy to see that you've responded to the invitation and to come here in very large numbers. What I've had to see is that the cheering spirit of the winners. That is what I want to see your faces. Are you happy? Yes. Are you happy? Yes. Yeah, then I'm happy when you guys are happy. This meeting was decided on by the leadership
to bring our members together so that they can be able to bond and come out as one unit going into parliament to safeguard the interests of our movement. Last week at when we met outside there at Masai Lodge, it was fairly an impromptu meeting. And as a result of that, you were not able to really show your strength the following day. Our competitors were able to penetrate between your front and divide you. See? Divide and rule is a very old, tested tactic in the military. That you divide them so that they become weak and then you can be able to rule them. Na chinga kesho dinga kaukona kuruase kaunti ya Machakos ya karomera na wabunge bazimio wa Kenya nigaroka na komoche kigambira na Supreme Court asenchera abakurwa obokoreri bwabo. Registrar has already issued threats on those who have criticized the despicable judgment of the court. In fact, Justice Isaac Lenaola is publicly accused of threatening one of the petitioners, Senator Okia Mtata, with the ruination over his stand on the court judgment. And he told Mtata that he is not an Emormor, which is the king of the Teso. And the Chief Justice has gone out to a funeral in her village and defended the judgment even before she gives out the detailed ruling. Supreme Court is now in politics. And she said that the ruling was inspired by God. I believe it was inspired by the devil. From our history as a country, we know this is an indication of a very disturbed conscience. It is the evidence of a court that sold its soul. The actions of the Chief Justice are clearly sycophantic. She has demeaned the dignity of the office of Chief Justice. In less than a year, she has destroyed what her predecessors achieved in 10 years. Na chinga kichense moya amenyikurase kaunti ya Makueni niko bagendrete go chandekane ne asoko boro kwa macha sensemeyo kati ya menyi niko banyare kubolia serikali ene ko ne kibuna nkubwatira na bale serikali ya kaunti ya Makueni eliko ene kibuna omuchando bwa mache nkonyaro liko korwa ase kaunti yo ya Makueni. Spillway ama mahali maji yakikuwa mengi yanatokea imekula kabisa mpaka mmonyoko ndogo, imeingia mpaka ndani ya damu. Leni tulikuwa tunaichota hapa haraka, tunaleta ng'ombe, maji ya kupika, ya kuvua. Lakini saa hii sisi kama wanawake tunatembea na mitungi, mchana yote hakuna kazi tunafanya. Kwa hivyo ni vizuri to make sure kuna access ya hiyo maji. Na ikuwe safi pia, ndio pia to avoid magonjwa na mambo mengine kama hayo. Na chinga kicho mbunge okimilediz baraza ni gobono anyarega kobolie bunge ko ne kinkubunhere lichi kolibekire ne kyombekeriga gyo kobalika bali mu Teacher Service Commission na TSC anaso konyara libagali yo kubanganya bali mukuru esukuru mu gocha se skuru ende kolengano mu bungo yo didimaze baraza ni gateberuna okubanganya bali mukira chinga gikuru esukuru mu gocha se ende ni gokwera okonyara machibo mabekuru chiskuru egento aganiria bali mu mbako nganyi wakira engake na kobeka lichi kobene irachiko ligerigwa na kyabali warabe bakumanyi se barabe bakunganyigwa kurweskuru yemo kuchya se eskuruende. This thing of delocalization has brought a lot of suffering with our teachers and in the education sector. So we want this government, and we will be I will be engaging the various players in the education sector to see whether we can stop this delocalization. It doesn't make sense, or rather delocalizing a principal from one school to the other, it doesn't improve the management skills of this principal, it doesn't improve the teaching skills of this principal. If he is a principal with a poor management skills, the skills will not improve because they have been delocalized.
this delocalization was only meant to punish the majority of teachers who are working very hard. You know, like for example, in a county in Bungoma, we lost nago tigana na yumu mwanchu muligereria abantu bale nobole mane kurase county ya Kilifi ni kubono barokane kwimurungani mono ojese serikali nazo gotiwa isiko asekero kyobwe MCA gotachorwa bene buna nominated MCS na marietabo kubura asibalia babete bagochorwa kolengana amenye kurase county batebere buna abantu bale nobole manigo bagendrete gotiwa isiko eyamaega yega seti ya serikali gosoka bene na koene kimarietabo tayo asika seti ya serikali ni chinga kechi batebire buna abantu bale no bale mabwente kuligiriwa nakobeka nakugani chinchira bene kobekwa na baruka wali bagalio burayi anase county ya Kilifi. Hii Kilifi imezoea. Hii ni raundi ya pili kufanya haki ya walemavu hawapati haki zao. Mara kwanza walifanya hivyo hivyo. Tukaona tumenyamaza. Tukaenda mbio paka nominated PWD akapata haki yake. Na sahi wameriduia pale pale. Kaunti ambayo hazikupata disability ni kaunti 21 kwa ufahamu. Lakini hapa Kilifi hii ni mara ya pili. Twaomba rais uliapa kwa katiba na waambie watu wa Kilifi wafate katiba. Article 177 inaturuhusu sisi walemavu aingie mwanamke na mwanamume. Cha kusikitika sisi huwa tunapiga tu kampeni kisha yetu holela holela. Tunataka haki yetu, hatuombi. Tunataka haki yetu. Twaomba amani itendeke kila mahali, disability wapate haki zao. Kwa sababu tuko na katiba ya Kenya, tunatumia katiba ya Kenya. Na we uliapo ukasema kwa Biblia na nitatenda haki kwa katiba. Kwa hivyo katiba itendeke, walemavu wapate haki zao ndani ya Kilifi. Na hii ni warning, isirudie tena kila mara walemavu ndio wanadhulumiwa kwa sababu ya nominated. Nina uchungu sana kufikia mahali kwa kwamba katika sisi walemavu ni kama hatutambuliwi. Kwa sababu ingekuwa ni vizuri kuwa katika assembly kuwa kuna mlemavu ambaye andumana anatuwakilisha. Ila havikuwa hivyo. Kwa hivyo kufikia saa hii najisi kama na uchungu sana. Manake ni kama tumeachwa nyuma. Manake hata kama tutaenda katika ofisi ile, nani ambaye ni kama atatusaidia? Kwa sababu sisi walemavu ni kama tuadharuliwa, vile ambavyo ni kama ni vile ambavyo tutatembea. Basi kufikia hapo mimi huwa nasikia uchungu sana. Na sitaki kama viwe hivyo. Naomba sana rais atupatie hiyo chance. Sisi tumepanga mwanzo hii salamu nafikiri itapeperushwa paka kwa rais. Na rais ni mtu wa Mungu. Sisi tunaelewa rais ni mtu wa Mungu. William Samuel Ruto, wewe ni mchaji Mungu na utatekeleza haki. Na tatizo kubwa na hii list ambayo iliweza kutoka, ambayo imechapishwa, imekuwa katika gazeti rasmi lile la serikali, ni kwamba list hii imetoka lakini haikuwa na mtu ambaye ana ulemavu hata mmoja. Na kwa mujibu wa katiba inafahamu fika kwamba walemavu wanafaa waweko pale, na sio mmoja bali ni wawili, kwa sababu inafuatakana awe mke na mume. Kwa hivyo kukosa nafasi kabisa pale imeonyesha utepetevu mkubwa wa utekelezaji wa sheria, ambao unaona kufikia kwa muda kama huu pale ambao tumefikia hatufai kuwa na udhaifu kama huu. Mchumulikira bono nyora niko gendete gotengera Ndizi TV bonso mu kusito bwati kweterensemelia mchandao isemu ya Facebook Ndizi TV News Digital na boikansemelia YouTube na bogotana buna Ndizi TV News ndato kwere boikansemende ya kabere ya studio B tumerane na ndemo Steven Captain number 001 na tumanya mange kura sensemelia chigosori nkoira nanda sege kere bosukolenda sawono tiganyora macha ndemo Steven kura sensemelia studio tumanya ngona ya yale kura sensemelia ye chigosori. Enga kiangi ogane tayo tengereta seni kia Ndizi TV tigabona nkwariganira samangana maya ye chigo so libuna botambe iretera nende mo Steven Captain 001
Nigo to chaka mangana maya yechikosori korwa sense moyeri goma abwa se team ya Global Connections FC yatwatiri bagari ya venero kuomerana na ababwatani baba banene korwa sense ya United States of America Steve Haynes na Ruth Haynes abacho kubabwatisia ase eligi ya Nyanza Regional League kwana kibuna ngoisane kibale biri baganeti ase ligi ya yuo. Aigana segeti kiari Goma Green Stadium awa se team ya Global Connections FC team kokosori ya Nyanza Regional League yabake gutaliru na bateneri na babwatani baba banene korwa sense ya United States of America ekerenge kenene no kunarana na abagosori babo na kwene kibuna andake team ya Global Connections kogenderere buya na maigeli yabo. Hi, my name is Ruth Haynes with Global Connections Foundation in the United States. We want to partner with Kisii and Nyamira and build a community center and raise up the village. We decided to start with a football club because we are raising money to build a community center. And while we're waiting to raise the funds for the community center and to build the community center, we thought football would be a great way that many of the men and women from the village could still have something to do with their time, and it would be something that it was something they told us they loved doing. So we thought we could start with that since we don't have the building yet. At least when you go support, Twanyore chance yengia sana yo gocha mutu yabo kobate ya santi asbatu rusirikiagara kore league buna yangete tuangete koru county league sponsor tu abwate kande karuo lakini tokanyoro bokonyi korwa saba ba Global Connections ande tokoba sese ni mono sana kiagara batoirira as first league bakorira na as second league tobwate chimachi gose sana chiatigaire na chiro chitole confident kwamba ntochikore kiagara bado ntokanda tokoba support gatiari yaba kwani gwanda kenemero brio kwene kibino kubwatira no kuyagwe chigosori gati ense ya United States of America no rogongo rwa Gusii ro elio kwene kibuna ebiegwa nko babire bigosiru korwa sense meye bari bando bonse bago toiguna bago to join babe na into egera to gwatira ni sponsor to gwate on board actually egera to gendere na ndo to skemotu evijane basuke bagenda to the next level. Yes, the morale is great. I mean, the players and the coaches have been really wonderful. They've put their heart and soul into every game. They've been winning many games. They've really quickly moved up in the league. So we believe in them and we're so proud of them. Chinga kiechie chwa watani ve team ya Global Connections na banya kenyoroko rwa igasen se muyeri goma nigo bachengiro kubwatira na kwa beiro ukwene kirie team ya Global Connections go ikobo tambe ya ikirebono iga intu togo kirie sabagenia waito bachire korwa United States of America awo bago support ye ekegorie kege kiabasai egere ba ndere ko right, the passion of playing, and after the game, just like the girls just did, they stand in a circle and they hug and they realize that, you know what, we're all on the same team. And so football is one of those great things that unites people together, and it should unite this community together. But we want to make sure that this team is supported by the community. It takes a village. Koripoti rigetaseni kia Ndizi TV korwa iga asense moya Goma Green Stadium egotoka imeri Goma Ward county ya Nyamira elia taliane ndemo Steven. Nema teno machango manane gocha se team ya Global Connections na bwata ni be team yukorwa sense mo yeri Goma Ward. Tukotigara abwa se team ya Global Connections niga bona gendete na margani abavene bosi bwe gosori yabo esa bakosori ne team ya Kikao FC ase kemeno kia Nyanza Regional League hasibate bebe na mega yokonyara goikoru ne team ya Ichuni combined ase weekend ya eta bono banyere koyarigani bosi bwe chigosori echo. Challenge na teba se gosori Ichuni. My key players, they are not available. Ese njambanya to kanyora chinja to godoro to mpiro ryo gucha. 4 players ba never ring again te. Banya to kanyora chinja ri. Kinege ke ke na nyora te. Ngindanya to koria se amatoke ama ya se mpiro. We have Kikao ikorwa so mjobo songo gari ketembe. First rito jeta na bora bwedre 0-0 sawa gari. Sai ndwe bangete. Ngoja tuwatoro itimo goals. Compared to the weekend na koru European tour ngase getine team ya Kedi, I see improvement neroro a bit
and also ne challenge twanyore ne team ya Birongo because players abange baroro na bali babwate experience. I see improvement nero. It has prepared us enough, so the challenge is good and the boys are strong. A weekend aseri Korea chumomosi asege tiege geto yanka tora tuare timu ya Kikao asebago chanka sego sori yeto ya Emeronge bere na gatatu. Tagotikana na mangana rengete timu ya Global Connections FC amone timu ya Kikao FC ubaromera na League ya Nyanza Regional League niko bona sensemo ya vene ya mumanyo mogosori olero iga tugochikwema nyigoro mogosori omanyakaine buna Evans Boaz ogoserie timu ya Bomachoge Borabu FC uyo wateva ibintu gatie bintu biria chengereta se timu eyu no bui we timu ya Bomachoge Borabu FC aseba ikore timu ya Small Simba FC gatie bintu binde abaga kweregeta senikia Ndizi TV. Samarieta ngoro kwa Evans Boards eniki ne mubako na ngeri Brayo Brayo riri arwete kuringana no mugako minto tata ne roringete asenge jonali agatumikire musire karaga kiro mupira wete amaoni y'abantu na mange lakini nje buna amaite nje omanya buna nyima ete tindi mobe no monto muyande timu yane ngo support yekoro ku Chelsea do tuachakire ligi bobe lakini going forward ni ndoche na otora to perform we are saying some signings njiro to kora mostly to bwati point man striker bona buna Aubameyang yange auchigo sign nkaite ngo chitoreka babi se timu ya Borabu kwanza nche ngwa kachina amba chame gangwa kande fullback 2 na motuga gangwa kande 11 9 na 7 lakini bona buna nche according to information ni coach itago to banga 352 nganchi te gwaka mutu gaiga se striker tole babe gwaka striking esenge ncho according ne aitiane waka defense tingo nyara senge ncho aitiane tari go favor the same way na midfield tari go favor bono that's why ngo prefer waka forward asege tieke intu na Bomachoge Borabu ntu anya goiteruge tieke igono tingagere ti sinale ngorete igoso to bago chikombe kirera wa magetieke ntu anya goitu mepira yonsi to buete gotatigo yo moto chitedro timu nere ya tuitete kere tu arenge chi playoffs igali tendere ekoro kusmo Simba ya korugogerango mat nkaite kere ya chito Kenya gaiga mbai guete uzito azini to abairane te defense bata ebeto abagete chigolisa to esibose fans baito na bantaba ya bagendere guto support gochimotu obuyambororo na coding buna sponsor ite okwana na chabarorere gente kiana baro batebe buna chi fans buna bagende to support sama tukagocha nchomba nyene Borabu gaiga tororo bune timu konyetiri at least to skewo cheke wango kego to ende div 2 gotira paka to ike Premier League karende free timu ya ito stomenyete clubhouse to bwate TV to korigere chime chechi to akire to arekebisha magoso to arigere chikrip we chigo tokonya na ngane anyo mwali noko te bali bamaito mupiro bato join to akamu to tiramo via twins mwanjo mwe na mange to kwariganire tikorwa CMS chigo sori korende gekoraga chinsa isatu ntobe to gusanga amange mono esamngana rengete chigo sori korende ntaranyara kunyakora ali rengete chigo sori andake umugano mokeigo ntwabwate umurwoti oyomo uyu no murwoti obwate chisemi chinyinge ubwato manyo bonge uri ase umuntu begesonga abandi bateba urenge wise umurwoti oyo bono umwana naro orenga omukase oburwoti buri gusa senseri akayamwa anyare gotema umurwoti oyo akanda karigeke wangu abunora rigeke wangu ryo gotara yakaireke wangu iyo kurumanyekere buna e butterfly eke wangwa agakevote asako bakobuna mbwatiteiga akande yamase yemo mbaka somurwoti oyo akamobori nimbwateke wangu aigese ntonekere nakebwate nimbwateke wangu aiga nontevi ke wangu ekembwate moyo kere usege kwete umurwoti orie ataite ko motema elindanya reko manyanda ke chisemi chai na kichire umurwoti orie akamurigereriga abachisemi chinyinge sana akamotebi rimwe liboli ligia sana korende ke wangu ekiobwate tingo gotebi gosenkere moyo usege kwete aseki esengencho obogima bwaye nigo burasoko boko kwao nabongo te abuna eke wangu ekyo moyo kere onyare ko mige byara soko boko ogeite gie kugesire obogima bwaye ebe nagu nabonda gotebi neki wangu ekwe kwete onyare kororo byoko boko igoreiga
getume ko chigoro kegende igo mwana iri bolire gya korende obogima gweke wangu ikyo nigo bora soko boko kwao na bake kwa pamoja gusegeku kubwatine kyo ranyara gukora no koboko oko esomo esingikilitago esomo korwa somo ganoyu obogima bwao ayo mwana origeretie tibiboni yiga ayo musai ayo moibori obogima bwao nigo bora soko boko kwao tari ndo ranyare gukora unyare komenya obogima obia gusabo mabwa unyare ko bobobe nigo bora soko boko kwao na bokwamwa unyare kwene kinkwegendererio ri okine bunonde bwensi gusaba kunyara kovoita wetera ama muzi se decisions ora kora sobo gimo no romugano ito orero yekoraga chinsa isato tunyare kobato gosanga amanyi korende sekuru amangana ringete chigosori abunango ikero mweri turana sensemo ya studio A nyare gosanga ali Vincent Onyancha abwate ko SMS yu. Byemono ndemo Steven Kurwasense mende ye studio haso otumulekera o mabweke wangwa kipepe go se pata Friday story chiabagake kwa bekensemo watu ira ase eke wango monchumulikira moni matina wesomeria mange kubwatekana nali twabere to kumanya go chakira mangana ya chigose na bugana yanda mange ayitwe manyiria semarogoba yabona ugenda boy gogendera go tubwatia gwetere semeria mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital abage semeria YouTube monchumulikira ana bagotonyora buna Ndizi TV News wikiraga bunonko yakira umusumali amangana magia senjira yobo ikiranu enseyemo yabono marogoba tombera ni satobuna botambo litale ko bwateranera kuraso umuntu wimanyiriyo igakorwa Joshua auta petronira mukire kibichaniriyo na bali bonsi bali baene kibuna ago ikira senjire nkiranu abali kibaito ngo bakera mbiyemono buna botambe ninko manyari yakoraga nsitari kibune cyare chikoraga isato chiabutuko omuheryo wamangana magia senjira yobo